E mohio ana a Waikato Tainui mo ana rawa. Neke atu I te rua ira wha piriona tāra te nui. Engari, kāre tā rātou whakapaukaha ki te whakarauora reo, ki te whakarauora taiao, ki te whakatū whare utu pai, me te waihanga tūranga mahi mo ōna uri katoa e tino kōrero whānui tiana. I tai atu mātou ki tā rātou hui ātau, ki te kōrero ki ngā ringa raupā o aua kaupapa whakahirehira. Kawea te mokopuna o Waikato ki tua. Ko hui a te rangi whakaea tēnei kaimahi o te iwi. Ko te tai o te apōpō. Ka kaha kōrero tia te tai ao I ngā wā o Kutupuna, o te mā o te wai, o te ora o te tuna. Koera pēr tehi whakakitenga mo a tātou tamariki mokopuna kia pērā no ai ngā aua, ngā whenua, me ngā manu e rere ana, ngā ika e kau ana I te wai, ngā wai o Waikato, ai koera pēr tehi o ngā whakakitenga mo tēnei, pai. Kei a Waikato te tino tauira mo te whakapiki me te whakapakari o te reo Māori. Kei te kite atu rā I te tauira o tō tātou ariki nui, e whiu nei, e paoro nei, kia Māori tō tātou reo, I te ao I te pō, anei ko te iwi e whakarewa ana a ki tērā o ngōna wawata, anei e kite nei I te pua waitanga o te reo ki o te ia tātou, o Waikato Tainui whānui. E toru te kau ngā tau mai te wā o te raupatu, he toko iti o te hunga rangatahi e matatau ana ki te reo, kua rahi ake I e nei rā. Ko te kotahitanga e rere ana kei wainganui a tātou, anō hoki, ko te mahi ātuakana a taina, he ārahi ai ngai rangatahi, hei rangatira moa pōpō. Ko te hanga whare me te hiahia kia whai mahi ngā uri katoa o Waikato Tainui. So my aim is to get as much of our iwi members into employment. So for Whakatupuranga 2050, our goal is to get most of our beneficiaries, if not all, into some form of employment. Ka mahana te tangata I te ahi o te iwi. Pōtaka maipi, te karere.